abakuumi. Mukama agolole obwenyi bwe abatunuuliza amaaso ag'ekisa. Agolole omukono gwe gubakwatireko. Tugaana Sitaani n'emizimu gye okwegulumiza mu ngeri yonna mu bulamu bwo. Ebi byagamba General Manager mu kitongole ekingo bwa hati ne basiima gavumenti okubayamba ekabatera emihanda mirungi hamwe n'okuha abaana boona abarikuza kukorera omu mahanga gahera obukuumi oburukumara ekyo babase kurebeka ngu nabo batwara abanyayuganda kukorera aheeru y'ihanga kubaasa kuba nibagiyambaho mu kukyendeza ibura ry'emirimo mu ihanga. Ronda emirimo netushagika ekatuhereza license ekintu ky'okubanza kukora kandi kimanyisa ngu neneza kurondora abaana abahi bakuza kukora kandi tekukwikiriza kukora omurimo gwona etikirizine na embassy ya Uganda omu ihanga eryo kubanoza kutwara mu mwana. Ogurigirira hamugambirizi w'ekitongole eki yagira ngu enshonga habwenki batungira abakozi bingi bakuza heru no kugira ngu nibakuratira abakozi babo kumanya embeera ei barimu. Abo tukutwara tubakolesa interviews, bacheza kukora interviews bazika ntuba tutwire abaana abatukuba tuselectingire kwa kugira amabagwa interviews tugaraka tubacencura tubateka aha mirimo ndizo emirimo nebereho ndizo tubacencura tubateka aha mirimo ndizo. Kitute 2 weeks to 3 weeks omwana yenna bwajja wano standard period gye tumuwebera ya 2 weeks to 3 weeks okujjako nga waliwo kiganyi naye tekitera na kubaawo. Kandi bamwe mu bakozi abo twagambaho nabo bagira ngu obwahate emirimo mu ihanga ekabura kandi ekyabahirize kugezaho mu za kampuni zitari zimwe na zimwe obwo barikubiba kandi ngo nukwe kugwa hariho izi recruitment experts ekabakagisha kandi obwe abamwe barikugendera amabanja rero bakashashura bwa nyuma. Ningenda kukora habwa family yange akuba nyine family yange arone ebyetaaga ebinkwetaaga nk'omuntu kura family yange twaba kurungi n'abaana bange tubayigisa kuba clean tumakinga sure omwana okuza kugenda weena aine hygiene kit erikworeka ngu abaana ba Haze nibagenda bali smart bali exemplary nakuri ahi bakuba bari nibatoleka ekishani kirungi. Pastor Bugembe ashabira abakozi abakuza kukorera heru kwekwasa mukama kandi bakakora ebyabatwire nk'omurimo gumwe gw'okubahisa aha businguzi. Abaana abali e Dubai n'abali mu bitundu ebiranye wa Abu Dhabi mukimanyi tubaagala nnyo era tusabye Katonda abakwatireko. Tulina ne service njogeddeko ne vibes oyo vibes mumumanyi mwenna nange muyizere era ate musajja ayagala nnyo Katonda. Obwibura ry'emirimo rikugendanira ikyendero mu ihanga na munongo minyeto ijoberi abakozi abarikurenga mu 2017 no base kuba batwarwa ekitongole kya Haze Recruitment Experts kubasa kuba bakorera Dubai nka cleaners kagohandora security guard hamwe n'abandi kurebeka ngu nabo bahindura hambera zabo ezo batwire nibaturamo. Gasha Corona Ngabirano tusabye omukisa gwo kusookeyo. Bayibuli gamba mu Zaburi 23 nti Mukama ye musumba wange.